ngifundisiwe ngiyamthanda uJesu. Ezingisho ukuthi nesizathu sokumthanda uJesu ingoba wathanda mina kuqala. Wamthanda uJesu ngingafanele ukuthanda, kodwa wangithanda uJesu. Uma kubalwa phakathi kwabantu ebakumele ba-rejectwe emhlabeni, kwakumele kuqalwe ngani, kodwa uJesu wangithanda. Akayibonanga uJesu into ebonwa ngabanye abantu, kodwa wabona into uJesu abangayibona abanye abantu. Inesizathu bangcwele wangithanda. Alibonga igama likaJesu. Sizoya ezwini likaNkulunkulu. Sizoya ezwini bazalwane. Into yami nje ayikhona ngincane ngoba izothi nje fundisa umdluli bavumele abantu baku-reject. Yabona lento yakho yokufuna ukuthandwa ngabantu izokufaka enkingeni. Lento yakho ufuna ukuthi abantu bakukhonaize, etemisa lemnenga izofaka enkingeni. Bayeke nje abantu wena bakuzonde, bayeke abantu nje wena bangakuthandi. Sukhathalela manje uthandwa ngabantu. Akhe ufunisise ukuthi ingabe uThixo khona bazongizwa basana, khona bazongizwa ekuseni. Uthi uJesu kuyokuzuzani, ukuzuza izwe lonke, kodwa besulahleke. Yabona lento yakho yofuna ukuthi uze ulahlekelwe ilento uNkulunkulu akupha yona, noma uNkulunkulu ngizothi akunika yona ungekazalwa, ngenxa yokuthi wena ufuna ukwenzela abantu ifavor. Yeke sengathi uNkulunkulu ukhulume nami kuqala, wathi ngisho wena thobeka, uzoyeka lento ufuna ukwenzela abantu ifavor, kodwa uzophe ukuthi mina ngifunani kuwe. Sayizwe bazalwane, sizofika nje kafushane. Ake sibhekene uGenesis. Yekani uJesu engumholike nophiwa yaqeda kodwa abakabikho, ngoba bekho ku-chapter 1 labantu uNkulunkulu akhuluma ngabo, kodwa uyenza uyabusisa uyaqeda bekho. Lethu sifike thikini Jeremiya ngakwa Nasi izilwane ziphama gama, zibusa
uyamvele, uyamdala, uyambeka, uyambumba. Lithi iBhayibheli uyandlula lapho udiqabeza ngomoya wakhe. Ngoba umoya losiphefumula ngawo siwuthatha kuthatha. Siwuphiwe yinkosi yomphefumulo. Ungathoma wena ucabanga ukuthi uyaziphilela, ucabanga ukuthi konke kungawe, kodwa ngithanda ukukutshela kuseni ukuthi yonke lento ivela kuTata. Siphe kuTata. Sigijimeni sincwadini yabahluleli uchapter 11 egameni likaJesu. Umntwana uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Akunandaba ukuthi ufike kanjani emhlabeni, noma ngafika ngowesifebe, noma ngatholakala kuyisifebe, noma ngatholakala kungcwele, noma ngatholakala kuyintombi nto, noma ngatholakala kungasiyintombi, kodwa ngifuna ukusho ukuthi umntwana yena, ana yena. Shumela ngiyisebe kwenze njani? Asifundeni uchapter 1 bahluleli. Chapter 11 verse 1. Chapter 11 verse 1. uJeftha wakwaGiliyadi wayeyiqhawe elinamandla, wayeyindodana yesifebe. Yes, wayeyindodana yesifebe. uGiliyadi wamzala uJeftha. Ibambe ngamabomu nje, bambe nje ngamabomu. Okay. Ukuthi uJeftha 1 uyiqhawe elinamandla. 1 qhawe elinamandla. Uma ubeka uJeftha phambili impi yanqoba. Yeah. Uyathanda uthanda uma ubeka uJeftha phambili impi iyanqoba. Nosaphana uyazi, namadimoni ayazi, namadevil ayazi ukuthi wabeka uJeftha phambili impi yanqoba. Ngoba iBhayibheli lithi wayeyiqhawe elinamandla. Israyeli bazi kahle ukuthi mayizizile khona iqhawe elinamandla, khona uJeftha. Kodwa kunenkinga. Uvelaphi? Wayeyindodana yesifebe. iBhayibheli wayeyindodana yesifebe. Kodwa uma ngifunda leli verse ngithi wow, saze saba nebhathi thina abantu besifazane. Ngoba kuveza ukuthi uJeftha uyindodana yesifebe. Kodwa uJeftha umthole nobani? Umama kaJeftha umthole nobani? Yabo ngiyavuma khona umthole esifebeni, kodwa bekaseba nobani? Azala ngiyashuma ningazozenza holy holy. Wena uliqhawe namandla thu indodana yesifebe. Ande impi iyanqoba ngoJeftha. Ande uma ngifunda kahle iBhayibheli ngithola sengathi uJeftha nguye oqala. Utholakele kuqala before abafowabo. Abafowabo sebeyatholakala muva. Bakhula phambi koJeftha. Uma bekhula bazalwane sekuqala umona. Sekuqala umona abafowabo. Lithi iBhayibheli bamthatha bamxosha ekibo. Bathi uJeftha makahambe ngoba akasoze alidla ifa lababa kanye nathi. Hey! Amafa emhlabeni. Amafa emhlabeni bazalwane. Amafa emhlabeni. Kunento abayibonayo
bamrejecta, bakhohlwa nokuthi banqoba ngaye, bakhohlwa nokuthi babemise yena phambili impi yanqoba. Lithi iBhayibheli bathi hamba awuzukudla ifa likababa, awuzukudla ifa likababa kanye nathi, hamba ubone ukuthi uyaphi. Lithi iBhayibheli wahamba uJeftha, hamba waya kwelinye izwe. Ethi izwi likaNkulunkulu mayehamba kuneqhawe lamlandelayo. Yes, amen. Ngoba noma bekhona abangakuthandi kodwa bakhona abazokuthanda. Yeah, amen. Ngeke bakusonde bonke ngoba abacebo lakho noma abendlela yakho bayakonda. Yeah. Bayakonda. Abendlela yakho bayakunderstanda. Bayakwazi. Yileso sizathu sokuthi mawurejectwa bathi siyakwazi ngomthweni sihamba nawe. Yeah. Amen. Sihamba nawe thina. Oh yes. iBhayibheli bahamba naye bayohlala kwelinye ilizwe. Sebehleli waphela uIsrayeli ngoba iqhawe namandla alikho. Waphela uIsrayeli bazalwane ngoba lizophela ibandla, kanti kuhamba abantu abanento kaNkulunkulu, kanti kuhamba abantu abanempendulo. Yes, amen. Thank you, Jesus. Bamkhumbula abangcwele ngoba abanye abantu abakuthandi ngoba bethanda, bakuthanda ngoba bafuna ufeza ipurpose yabo. Amen. Hey. Ungazubona bekulanda uye ekhaya uzucabanga ukuthi mina ngathandwa, mina nganakekelwa, kanti bafuna ukusebenzisa lento yakho. Wena kahle kahle abanandaba nawe, abanamsebenzi nawe noma ungafa, kodwa bafuna uzobanqobela izimpi zabo. Nkulunkulu Thank you, Jesus. baba bafuna uzobalwela, bayazi ukuthi mabemise wena phambili impi yanqoba. Kahle kahle sebekulandela nje ukuthi ume phambili uzonqobisa impi, kodwa noma ungafa kulempi abanandaba nawe. Amen. iBhayibheli bamlanda yabuya indoda kaThixo ngoba abanento ahlezi befuna ukuthokozisa uNkulunkulu, ahlezi befuna ukufeza ipurpose, ahlezi befuna ukwenza kahle emehlweni kaNkulunkulu. Kodwa ngiyamthanda uJeftha ngoba before abuye uyababuza ukuthi ngoba nangixosha kungabe manje ningifunelani na? Nangixosha ekhaya likababa, nangixosha emzini kababa, manje ningifunelani na? Amen. Lithi iBhayibheli bathi uIsrayeli uyaphela, yaphela ibandla likaThixo, Yes. ayaphela amaSirayeli. Woza Jeftha uzosihlamulela. Uyabona basebafuna kahle, baze bakuthembise neyikhundla, bakuthembise neyitulo eziphambili. Thank you God ngoba ngasinikwa yinkosi lesi situlo. Amen. Yangibekaphi inkosi? Yeah. Amen. Bakuthembisa neyitulo eziphambili. Yeah. Sizokwenza induna Jeftha, Yeah. sizokwenza induna yabo bonke buya. Impi kaIsrayeli yaphela. Yes, Jesus. Bazalwane, angimazi uJeftha noma wayiswa isikhundla noma wayiswa ukuthi ufuna ukunceda ama-Israyeli na. Kodwa lithi iBhayibheli wabuyela. Amen.
uthi uNkulunkulu uma ngingayinqoba lempi oyophuma khale ekhaya nami ngiyonikela ngayo. Bazalwane munye bamkhumalo kuphela kwakhe wamfastela wamthandazela wamcela kodwa uthi uJesu uyophuma kuqala. Ngifuna ukuthi kulabo abazobusisa abantwana uma sowunikelile ngomntwana. Amen. Ana umkhuba abazali babantwana bathatha abantwana babalethe kuJesu babekade abantwana babagula babasenyangeni awunikelile usabuyele emuva. Bazalwane bathwele Nomntwana ufana uyedwa munye ngamfastela ngamcela uThixo Nkosi yangiphayela akayivela insangu zakahle ayaya akayivela bazwana uZenyawo baze bathi amasiko asekimo. Bazalwane ngiyamazi ngamthatha ubakuhla lesenza uNkulunkulu bakasebenza Jesu bekuhle kuye yamazi angikhothamayo emadlozini bamdoshisa angimcelanga ngoba kodwa ngapha ngamsela nesithabeni ayibona igama likaJesu. Angisoze bazalwane ngisho phambi kwenu angisoze uNkulunkulu makenza ngithandayo abenza kufunayo uThixo ngafuka mina phambi kaNkulunkulu. Thank you, Jesus. IBhayibheli lathi uthi anganqoba Nkosi okuyophuma kuqala uNkulunkulu enomusa wahamba uJesu emini wayilwimba ngempela kaJesu wayintombazana eyintombi ala ngentombi phila umthwele hayi lento yamanje hayi lento yenziwa manje sasiyanesa phela emamandleni siyaphuthaza senze ukuthi abantwana bethu bangahluphi kodwa nje masingabuyela evangelini singasala siyithuya asingabuyela nje kwithweli likaNkulunkulu bakahamba bonke sisayibabili sithi intombi ayihlale nentombi sizwa ihlale nensizwa. Manje uthumbuka emehlweni umbona ukuthi udlile uEva kodwa uzawuthini waze mntana uzohlelela siyancenga woza phambili hlabelela bazalwane eselidle lonke ibandla akasekho khuzomunye ngoba nohlabelelayo uma ethi moya thatha khuluma moya ongcwele lidle lonke ibandla lonke ibandla sizawuthini phela aphume intombi babubuya empini phuma umuntu akaJesu intombi nto wathi uthe uJesu uyophuma kuqala ngibhekane naye kuyele ngomnika inkosi wathi uma iqhamuka wabheka emuva uJesu wathi kanti uNkulunkulu engisho ukuthi kuyoqhamuka umntwana walesakaqhamukile intombazana izigijima ithi baba uyinqolile impilo yezwe
ngicabanga ukuthi uJeftha wayomthatha umntanakhe ambulale kanti wayengazukumthatha ambulale ngoba uNkulunkulu wayengayivumi imihlatshelo yokufa yabantu ngaleso sikhathi kodwa kwakumele amthathe amnike uNkulunkulu bazala bazobusisa abantwana kwakumele amthathe amnike uNkulunkulu and uJeftha wangenela i-right ophinda abuyele emuva ayothi uNkulunkulu ngiyamcela umntanami njengoba sinabantwana bethu wayengenalo ilungelo ngoba wayemnikile uNkulunkulu wayemnikile-ke wena unikile yavama umfundisi wami ukusho njalo athi wena thathile wena nikile wamnikela uJeftha umntanakhe kuNkulunkulu. Nto yami izothi bazalwane vuma abantu bakudela ngoba njengoba bakudela abantu impendulo yabo ilele kuwe i-answer yabo ikuwe zizojika izinto bazobuya abuye bathi Nkosi siyabuyela ngoba impendulo yethu siyabona ukuthi izinto azilungi kahle. Vuma abantu bakrijethi funa ukuthandwa bonke ababizwe inkosi abathandwa ngabantu. Inkosi yomusa inibusisa.